Resi cetak dak potong nanti di tukang bidet tuh lagi enten gue lejat ngakonin napa jadi nika padang nika magai beri na merkuri atasan deh pakun kok jeleng kena banjak nyeleng kok je ongkura je rasara je ongkura hari pada tak temu je hari engkau makin kok pada tak terode tireng juba aja isang kuing kok pada terode tireng jeleng mabaan jadi ya kan hari ada pada beri na pangeran gila engkau makin pak benembu pada turunan di anak si potegi ya mari si ganteng ngaji ki surat Yusuf umur 4 bulan nengi kandungan mula tak nyokot surat Yusuf baca aja apa mbak jadi cecam dulu ya tindak aja makilah jubah kena toror kena guleri barin abi datu kebenggon orang kita ya bala orang yang bigula ti sando tay ke bala gula masuk angkat ke telepon talangkong dia kaditongan tangki beri mari isak panjenengan si badan nengi tempat siap nyambi motor gula pon asur badan nik kejet reng lay panggil malah gula mangkat depak ke tempat ngagi buru-buru muni kanto ki buru alhamdulillah ya Allah gula katon tuti kiai ungku meneng dina ungkura dawa ada nagi yang mbok kok kena yang mbok ungkur asalaman ka kepi sak desa asalaman kia da temor pakun mun sia sela pakun nang daya itu lid ban ganjan takut ya menjadi berin gula masuk parkir motor toron ada ringnya apa billahi ya sompago billahi mi bodo ringnya pasitung akan ada ya Allah engkau mak detik kiai ramu ni ngak ria jan kok billahi ya sompago mi sangkin ngarang guru biban jenengan wallahi ni kah keng tak balik kenengan mari gini kebon tak nyaman gula nenengi lorong masuk ya, dari lauk kanto ni masuk kanto gula gini kekenang panitia kata lo beda mijan ya ada enam beda berkata salaman gula di gula culu aki kata ada ya kena ya Allah hari apa langjang kok ini majak biasan kiai repahi dotong ada billah ya sopago mari jadi ngom kok masuk oleh salaman ring katelo pas bayolog ayolog ban panitia ya dan us nyalo asan aja edi mah beda kiai paning teng plastik marah billahi ya sompago engkau ini nak kena haram pun tak nangis ya Allah boleh takut saya nyampe plastik air seasaan jajan pas aing takut sampai ke depakaan ya Allah ini mah beda kiai tengah ri aja engkau boleh sampai sempat bertanya-tanya cak anak engkau viral janore mak bedek kiai viral pahe peningteng plastik ngak ria dan billahi ya mi so kita kan tahu ungkura terus aja dan sambil ningteng gula nanang dak nikah dapat kakak entong tatemu pun panitia boleh asalaman bi gula ada salaman nyata ren nongku billahi kok pas patujuk nang bebentero bro kadang-kadang kiai beri kasak gula bayi parot mulai mari Isa sampai setengah 11 pukul setengah 11 malam dan gula neng nih kamu mi bede ringnya pakai seorang kan ada ya Allah main ngari ya dan mangkana gula menganjurkan kebagian santri-santri sedari kanto mun lakar panjenengan terhati tukang bidatu ayo akaca geluh ungkura akaca geluh mon tak pate mapan potongan pas jeleng apa boleh cet potongan tak genteng laju ambu kena haram pa burung nyari bekat lain loh gula lagar tak pantas ongku nak tak pantas ya king lah
Bibida ada mau jadi pangeran saya ngetok gelur. Cak gula lambak tak terus tadi tukang pidato, tak terus tadi kiai kanan ni. Enten aku, magi montuk tu. Cita-cita mulai lambak dan gula mulai kikan nak lakar ke abri. Benten aku, tok remon tak berjajam dian, berempat engkin gula ni kan. Marah, re. 173 cokoran, ya ben tak berjajam marah. Baan jadi, kan. Gula terus makin nih. 3 bulan dan gula mari ampun alate abri. Tantu, patepok, tarjo ben abri ben. Cina kana lambor. Lu ben komon tinggal raja ya dan gula. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Jangan gemes lah. Sungguh berat aku rasa kehilangan dia. Sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Menyerang perak kongkur lagi muslim tertulis ngakungin pengganti selebihan tapi ku tahu rumus dunia semua pasti berpisah, tetapi ku mohon tangguhkanlah. Iya, nah anaknya di kaki yongku. Ada hal jadi nyanyi nah berada temu garo. Gula laku malam insyaallah duet ben Kenizar. Isya makasan dejo ben Kenizar laku malam ko anyanyi ge laku. Anyanyi nispana atero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah manabila kean rampah bagus walaupun ada sebagian saya ngacul ke budi selain mare ki burungan dang beda selain ampun itu kini kaki warahmah binian repot bense abenta maktub dek bero kan tokiain wala latay kanaliin ngadep kelu ambian gula mon ambian ngadep gula ngala sekecil pun cek ngadep ke lain ngadep ke ada ngadepnya mana sekalian lagi ini pola gelem rampah antara dia kopi satu aja saya hadir di tempat gak dintoh tanpa terkecuali kalaban barokana jawab salam sekadi masalam panikaro pa aki doa dan golaban panjenengan daga ajunan nepon Allah muka-muka satu aja naban Allah ya paling tetireng selamat nandang itunya langkong-langkong pagi alam akhirat amin Allahumma
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukru lillah ala jami'i ni'amillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Binian boleh jejer. Lu mare lah. Lu ikan dah nggak boleh. Mana bikla panjenengan jawab salam. Kadinto walaupun tidak semuanya harus menjawab. Kadinto tidak ada masalah dalam agama. Lebih bagus keng ajawab kakapi. Tak ajawab tak masalah, pokoknya beda salah setong dari jamaah sebedai baba. Panika ampun ajawab salam, maka selain panika ampun gugur kewajibannya. Tapi mana bisa mangken ketika dan gulaban panjenengan merang asmana kanjeng Nabi sebut nyamana Nabi natan gulaban panjenengan sebut kanjeng Nabi Muhammad sebut, maka siapapun yang mendengarnya pasera abisaos semerang sebutan asmana kanjeng Nabi anika sangat-sangat dituntut ke angkui maca salawat ke kanjeng Nabi. Ampun apa? Karena manabi dan gulaban panjenengan panika merang asmana kanjeng Nabi pas tak maca salawat ke kanjeng Nabi. Jangankan ibadah dan gulaban panjenengan panika jedkun pada pas-pasan. Jangankan ibadah dan gulaban panjenengan jed pada pet mepet. Laju kapiaki kebagusan dan gulaban panjenengan tapi tak asampung ban kanjeng Nabi maepangki jata asampung ketika beda sebut na asmana kanjeng Nabi tak maca salawat daga kanjeng Nabi, maka sakus bagusna dan gulaban panjenengan kibek melarat masuk ke swargana Allah. Tikal magila pon coba jangan orang tinggi, pon butuh jangan orang salbut jangan orang, tapi dan gulaban panjenengan make pon butuh, pon coba jangan pangrasan aba ampon coba, tapi kengki asampung ben kanjeng Nabi gulaban panjenengan etemu ja asampung, mon beda sebut kanjeng Nabi langsung ngetes ke dalam dada gulaban panjenengan langsung maca Allahumma salli ala Muhammad. Dujek kun sekoni. Tak kira kau sitakar ancor kak. Kari aja. Ungkura. Sacok bucok nagulaban panjenengan insyaallah. Tore. Parampah. Satu aja saya hadir di tempat kak Dinto. Moga-moga ben Allah paring na gempang masuk ke swargana Allah. Amin Allahumma. Apapun keadaannya, surga harga mati bagi dan gulaban panjenengan tertakun karingi ding kabar tertakun karingi ding kabar je beda swarga tinggal make pon ngiding kabar je beda neraka tandretan sebeda tempat kak dinto ban Allah antrentai pasoakin ka neraka satu aja na amin Allahumma. Kalian naki ya umpama bakun la tak maca iya tina kota antara maksa jadi aja iking begini aja dia keng mun bisa maca jadi nak dia anor serem nak dia dong ambian tau sakok nak koen gula
Gula pontoa. Antaran pada tetireng selamat kakapi. Sekali lagi, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Ya Allah, berarti tandretan Tuara Timur ketika salah lopot jalan makikun sakoni akato na lopot aro muni belai ini patepa iciciin galakkan sakoni yon laonin ternyata toro ocak kakapi lagi kemuka kalaban barokah na panjenengan jawab selawat siki guru sikun sakoni panika di samping dan kalaban panjenengan antren masuk surga moga-moga kalaban barokah na siki guru sehadir tempat Kak Dinto dan kalaban para panjenengan sateja ketika salah tengka dek keajunan epon Allah umpama dan kalaban panjenengan debuna kiai gelak antren pada paringin lanjang umur ban Allah mun paringin lanjang umur ketika dan kalaban panjenengan salah tengka dek keajunan epon Allah salah tengka dek katantretan salah tengka dek kalebala salah tengka dek ka guru salah tengka dek ka orang tua ketika bedereng malain no tuaki dek kasih bener antaren pada banki buruh antaren bareng na tetit orang setoro ocak satajana amin Allahumma Ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Allah Ta'ala aidan fi ayatin ukhra wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allaha indahu ajrun azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'allamu wa 'allimu wa ta'azamu li mu'allimikum. Al-hadis atau kama qala sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Amma ba'du. Hadaratul kurama, para alim ulama, para masyayikh, para guru-guru ngaji terjugan guru-guru madrasah, nakhusu bidzikri sesangat abdina amul ja'aki, terjugan sangat abdina na'dimaki, salarepon semulja Kiai Muhammad Musleh juganan sesangat abdina amul ja'aki salarepon semulja Kiai Mahfud pon apa Masfud kad itu Mahfud kiai saporana canggolang gak dito kiai karena tulisan gak dito tulis Masfud Arya nagana sinulis jema itulis dehiro kana mayu jema posang zengko kana deki gula bang maca tulisan kalaban aslina mak roce kiai ari kok maca aslina dan gula bertanya-tanya mapah bisa nggak nih kacan gula ani berarti Kiai Mahfud tersateja para masyayikh sateja para kiai para reng alim selain seabdina tak bisa nyebut asma-asma aku ngepontong persetongah
namun tak mengurangi akan rasa hormat dan takdim kami kepada beliau-beliau sesatajana sangat abtina amul jaaki torjukan sangat abtina nak dimaki tokoh-tokoh masyarakat, aparatur pemerintah baik sipil maupun ABRI, utama epon Bapak Kepala Desa Katuara Timur, Tuara Timur, Selarepon Semulja Bapak Prayetno, beserta perangkat-perangkat Tisa Ebon atau yang mewakili sesempat hadir tempat Kak Dinto malam manggen sebetan gola amul jaaki. Satejah wali santriwan, satejah wali santriwati, satejah jamaah pengajian, baik lakean, seampon, sepak alongku, juga binean, tak kalah sepaan, malam manggen banikah. Kengkun sayang, 1000 sayang, anika ngalakkan dengan bun budi ke kopi. Iya ada daya senar. Leso sing ngabezaki nengko ngara. Ajan binian ada wah. Kabaram pelaju. Ara apa muntuju na rona. Lula banjam la 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 la. Lata tero ngabezaki nengko sagale ngara. Kalian nak ya ada banyak ya anu. Ilatina mula tanda ka ada itina. Baik serabu dari tempat-tempat sesema, langkong-langkong seampun belenga jerabu dari tempat-tempat sejauh. Sekak di mahadir longguna dan gulaban beraban jenengan zataja. Malam mangken dak ke tempat Kak Dinto. Pertama yang paling utama dak dan gulaban beraban jenengan zataja. Hadir dak ke tempat Kak Dinto malam mangken ingin rasana dan gulaban panjenengan selaku orang awam nyambunga aba dak ka para masyayikh nyambunga aba dak ka para kiai para reng alim sebedana nang tempat Kak Dinto malam mangken gulaban panjenengan rabu dari pocompoon benih tandi kelakuan benih tandi kegiatan paksa hadir ke tempat Kak Dinto tada lain abe tero sambunga sareng reng alim abe tero sambunga ben kiai ben orang-orang se mulja mongku ajunan epon Allah baik seki badaneneng itunya are mangken langkong-langkong sambungan dan gulaban panjenengan antren eparin naseken sarang ajunan epon Allah antren tak epacot locot tasambungan dan gulaban panjenengan terutama ada ka almarhum almaghfurlah saya kholen malam mangken engki panika Kiai Haji Hashimi selaku pendiri lembaga neneng tempat Kak Dinto moga-moga saya hadir panika walaupun dan gulaban panjenengan panika reng biasa antren iya kuah sebagai murid beliau antren iya kuah gulaban panjenengan kantos pagi neneng ialam akhirat antren iyolo kaiti kanenna sarang almarhum almaghfurlah Kiai Haji Hashimi terjukan kiai-kiai selain amin Allahumma amin Allahumma sebetan gaula amul jaaki kameramen yang mengabadikan acara pada malam hari ini sebetan gaula amul jaaki sound system yang meramaikan acara pada malam hari ini cukup ramai cukup baik ini bagus nih ya kok acara santai robolan cek reng-reng abidaturi nomor tong ria ku muntak ranjing tabi saja haram ngi kelengian kana engku make kun ngojo
Alhamdulillah. Jadi pas tak tahu juga terus nafas. Namun satire makin nang tenang kok magila ngala setengah malam. Tenang iya banjak ko si takar kel mapakkel. Engkau kun ngala sekejap paling setengah jam kun mami jadi dah iya bah. Suka si takar nang dah. Ya kerja. Gulu pengertian ki ada iki. Lah si penting pokon masuk suar. Alhamdulillah termasuk surga. Inilah badan ini apa boy? Sound system mak ban di luar bu. Mau tak ke dalam nak bisa. Tapi nak tulis ke sound system mainan lucu dan kentenan. Moga-moga ben Allah sound system dari bareng na kamera juga dari bareng na serak berkat. Mama tak jawab amin. Ya Allah, Arya kata ni ngak si benda tengkin dia kata tangker. Tak oleh dia kurang. Ayo je kita tengki. Ya. Ambian mona tua kison ben kamera serak berkat. Beli nak ambian. Amin jangan kau kita derma. Elu ke? Dari makobesan angket. Panjenengan mun atua eki orang lain kalau ben fokus maka beli ka ben TV. Orang mun atua eki juga ke orang lain cubaan setua eki sambian belin ka ben TV. Caibon Allah man amila salihan fali nafsih wa man asaa fa alaiha. Ala ko fokus beli ka aba ala ko cuba pakun jenam mereka aba. Iki angin jenengan mun adu akison dek. Iya ban setiap kita butuh. Mun kecekian di parlo. Gelur jadi iya kan anta oleh aja. Ini panjenengan mari ini tua kin kia. Se hadir di tempat gadin toko kopi. Se profesinya sebagai nelayan apapun profesi dan goleban panjenengan. Andren ben Allah barengina kempang rezekina. Ya Allah, kau ngaturus mondin TV, tak usah komando mondin orang, sound system dari bareng nasrak berkat, amin. Tak bati mana kiai, pasal, amin. Mondin TV, amin. Dari bareng nak kempang lah kalaan yang kita se. Ngalak babanyak biar ngicok wae ta se tarap aja. Aro jet sero kalak nene kita se kapiro. Lagi trip moga-moga saya ngaji malam mangkene. Laku antarane paling na banyak online man Allah. Yang tak banyak online. Nah, jadi berarti tak ngucap amin geng berarti. Nah, ini antaran tak kelar bro dari banyak. Ban laku mon banyak kok pamilu juga kan kena ukur. Sebutan kaula amul jeki. Hadirin, hadirat, kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar dimanapun Anda berada yang bisa menyimak suara kami yang kami hormati. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya Allah. Lata aja boleh lah hilang boleh kena. Lata asam punggung kurit. Arya tak pati asam pung. Mae bangki je tak asam pung. Tak jawab. Elu ke lucu apal-apal. Engkau ki abul malaan. Ani ke monting lah tak jawab berarti tak asam pung. Mon tak asam pung pengajian nikah. Mak boleh kun Khairuddin. Resi cetat dak potong nanti di tukang bidet tu lagi enten gue lejat ngakonin napa jadi nikah padang nikah magai beri na merkuri atasan deh pakun kok jeleng kena banjak nyeleng kok je ongkura je rasara je ongkura hari pada tak temu je hari engkau makin kok pada tak terus tertireng juga aja isang gue engkau pada terus tertireng jeleng mabaan jadi ya rekan
Ada pada beri na pangeran gila. Engkau makai pak benembu pada turunan dia anak si potegi ya. Mari si ganteng ngaji ki surat Yusuf umur 4 bulan nangi kandungan. Mula tak nyukut surat Yusuf baca apa? Mbak anjir. Cecam dulu kan. Ya tindalah ya. Makilah jubba kena toror kena. Ma boleh kun Hayruddin. Munta asampung. Laju marabu tantretan tuara temor banika. Jagung tanggung jagung ngalah daerah Makassar, Lampang, Benggalan. Laju keluar pajau. Kadi luar nama Tura. Ngalak ke bagian Jawa. Monki kurang jauh. Ngalak ke bun bisa keluar Soro. Keng tak asampung. Ma itu mau tak asampung. Monteng lah tak aja wap itanya aki. Parcomah beda pengajian haram tak kira ngerti dia tak kira ngerti napa mak sampai tak sampung gara-garan bani ke macam delok tong apa mak tak jawab ketika ditanya aki setong cet lakar tengel montengel mak boleh guna son ngak ria laju pa banyain esona sabe pengkir kopek tak kira ngiding ya. Tong nomor 2 lakar amain lain berdere ngaji sambil main HP laju kapieki pengajian enten aku kapieki pengajian dek gunan ada tapi makai kun Hayruddin Kiai Mosleh, Kiai Mahfud, abida tu ngak gelak guru aduit tu nyaman, duit kocak tu sebelah tu. Si Kiai Mahfud ceria, si Kiai Mosleh ada dapatian. Karena kasak tapan berduka makin ki, tinggi. Karena ki beri tobit on gelak ki. Bila si tobit. Iya tin aja aku saya tak keracang ngak dek iya engkau kiai bingung kurang abik lawan mon gagi gelur kan kok kan gue lagi ay malam mangkin kan ro on la abid ampun de iya mon gagi abik ingat jadi yo kok melolo maraban malam lah kau tak sentak ben jok mon ke Mosleh ban ke Holil lo njok orang lo nyaman nang deh menteng lah kabagi nang kok apa gue dari barin abi datu ke penggon orang kita iga bala orang yang bigula ti sando ta iga bala gula masuk mangkat ke telepon talangkong dia kadi tongan tangki beri mari isak panjenengan si badan nang tempat siap ojen ya hah ini nengen anggo benih gopok kena kasorang bir ojen ya enten ke dibarin dan gula konjongan ngakon orek nyambi motor gula pon asur benan nik kejet reng lay panggil malah gula mangkat depak ke tempat ngagi buru-buru mau naik kantor buru alhamdulillah ya Allah gula katon tetiki ayah uku meneng dina ukura dah ada nagi buru yang mbok kok nak yang mbok ukur asalaman ke kapi sak desa asalaman dia dah temor pakun mun sia sela pakun nenang daya ya itu lid ban ganjan pakun ya menjadi berin gula masuk parkir motor toron ada ring nyapa billahi ya sopago billahi mi beude ring nyapa situng akan ada ya Allah engkau mak detik ya iramu ni ngak ria jan kok billahi re sopago mi sangkin ngarang guru biban jenengan wallahi nikah keng tak iga balik kenengan mari gini kebon tak nyaman gula nenengi lorong masuk
Ya, kan, dari lauk kantor ni masuk kantor gula. Kini kena panitia kata lo. Berdemi jan ya ada nak berkata. Salaman gula. Digule culu aki kada ada ya kena. Ya Allah. Hari apa lang jangko idi majak biasan kiai repahi dotong. Ada billahi ya sopaku. Mari jadi ngom to masuk oleh salaman ring katelo. Pas bayolok. Ayolok panitia. Ya jan. Us nyalo. Asan aja. Edi mah beda kiai paning teng plastik marah. Billahi ya sompaku. Engkau edi nak kena haram kun tak nangis ya Allah. Boleh tak ku senyam plastik ai seasaan jejen pas aing. Tak ku sampai ke depakaan ya Allah edi mah beda kiai teng ngari aja engkau. Gula sampai sempat bertanya-tanya. Cak anak engkau viral janore. Mak bede kiai viral pahe pening teng plastik ngari ya kan. Billahi ya meso kita kan tahu engkau dah. Terus ajalan sambil neng teng gula nanang dak nikah. Dapat kakak entong. Tatemu pun panitia boleh. Assalaman bi gula. Ada salaman. Nyata ren nongku. Billahi kok pas patujuk na neng babantero bro. Kena kiai beri kasa. Gule baik para tujuh. Mulai mari Isa sampai setengah 11 pukul setengah 11 malam dan gule neng ni kamu. Mi bede ring nyapa ke seorang kan. Ada. Ya Allah mai ngari ya kan. Mangkana gula menganjurkan kabagian santri-santri sebadi kanto mun lakar panjenengan teruateti tukang bidatu ayo akaca geluh engkura akaca geluh mun tak pate mapan potongan pas jeleng apa boleh cet potongan tak genteng laju ambu kena haram paburung nyari bekat lain boy gula lakar tak pantas engkuna king tak pantas ya king lah bibida demam jadi pangeran saya ngetok gelur cak gula lambat tak terus di tukang pidato tak terus di kiai kanan ni enten aku magi montuk ten cita-cita mulai lambat dan gula mulai kikan nak lakar ka abri benten aku tok remon tak berjajam bian berempetengkin gula ni kan marah are 173 cokoran ya ben mentah berjaja marah ben jadi erekan gula terus makin nih telau bulan dan gula mari ampun alate abri tantu patepok tarjo ben abri ben cina kana lambor lu ben kau monting raja ya kan gula manggana dan gula pas ben pangeran ni paring ini ya Allah akal paring ini Allah tepak bulan basah manggana gula ben panjenengan orang magilala ko coba mungkin orang pun coba tenggana tak usahnya kenyian gula ban panjenengan aroma tubuh gelur ya munar Allah cak kerja orang sebutu mangken orang serosak mangken mun laku sadu malam ban pangeran iyo ibrina hidayah ban Allah tereng bagus siapa sih bisa langalangin iya kengker pekir kena sabalik sebagus mangken ni pada ngastete ari pada tak itemu je tak usah nyikinya norek teh lagi mumpas laku sadu malam cabut hidayah ban Allah cabut petotu ban Allah aja apa mak boleh ten gula ban panjenengan ke bersiso santrena bitagan ibuan benikun 100-200 ke bersiso santrena bisa kapi mun nguni negeremen tahu sa ajalan ja aduh carapat depak bungon mulai boleh santrena kiain tibi masuk neraka jaga jaga kan pada ngastet engkau lambat aja tiap beri
yang pasti yobo pun pangeran tepak bulan pasah kan gitu ale anu guru len pasah ten kau letak teras tak saja compok ni langker tisah marabu pinter dari pondok mabede darusan kitab dan kau lana ni compok kun ngidi kaki ngak ni kene wah tak acampo ten kau pas bunan nengi kitab panika kita penyaman terus makin ten kau enggak kitab dako ikul ahbar nyarita aki cerita na malaikat maut caepon dalam kitab panika malaikat maut panika sebekal nyabutnya beneran kula ben panjenengan andai kata aing sebenarnya ning itase sebenarnya ning isongai sebenarnya ning isomper sebenarnya ning isomor esera makina dekat serana malaikat maut kakapi satunya nih aing isera maki ke serana malaikat maut ada nyap capaka di ereng make kun satetes ada dari raja na malaikat maut mumpah mantelek tepan meken sejak sarap ingat apa pas koni kagula takpo pas dalam kitab daqaiqul ahbari terangaki caepon dalam kitab daqaiq kapieuki gula ban panjenengan ala kutusa kapieuki gula ban panjenengan ala maksiat dari bun berak ke bun temor abi kapi cema maksiat pelanggaran ke Allah ben Allah tak usah pasok aki ke neraka siksaan nah tak usah apa tetemu ben malaikat mungkar nakir ken tetemu ben malaikat maut bayi cukup lah siksaan nah derem jadi bah kok teng lah jadi kok siapa tak tahu saya aja ongkura kenik kagula bahi baringin takko ijazah pun nengi tahanan karena iya rokun teti kola pantas teti abri mengsilayan itu apa ti pantas dia ajri mun teti abri ki nebu ngalak leteng ibu dia mun ari ta saja nyonok sokone elang lagi nyonok gerbero ada samar pas anjir dari hari ini bengak kan tapi alhamdulillah kan tonton lagi makanya panjenengan ketika pada pengajian siapapun yang akan memberikan pengajian siapapun yang akan memberikan ceramah guleban panjenengan dicoba dulu lapat neng mun bisa Pak Sampung ja main lain mangkana jangan neng dalam masjid penari Jumat guru terangaki wa mamasal hasa pokot laga orang senyiting beliker ada percuma Jumatan lagi can ge Bilal ngocaan situ wasma'u wa ati'u ayo ke dingaki pamireng kena kopi kena pamireng keng tak ngerti gula panjenengan iki bagus neneng deui niki sapa boy saya beri pengajian mun panjenengan ngabas asampu insyaallah bade guna deh ngarere ngabas kepire lah wakun binian wakun sedang ngabas kedua wah tina torot arwah yang mungkin kan tak ngabas kota manglo aja arwah mungkin tepan ngandung harap aja ban buta ngabas kota harap aja ungkur mi tepan ngandung tapi mi anak bas pada benengko ini natarap aja yang itu lagi nama gila tepan ngandung panjenengan ngabas dan gaula haram itu lagi teran di anak si genteng mun lake mun bini teran di anak si ratin amin Allahumma ayo bas kenangan nih kan nih alhamdulillah wah syukur dah Allah dan gulaban berapa jenengan saja malam mangken sareng ajunane pun Allah paringin kesempatan ganggu bisa hadir bisa along bolong di tempat gadin toh ken along bolong sawas gulaban panjenengan pasera bisa wasi along bolong malam mangken banika caepon Kanjeng Nabi nika pun silaturahim tinglah silaturahim gulaban panjenengan insyaallah maki gulaban panjenengan tak minta ke Allah gulaban panjenengan tak anyo ona ke Allah caepon Kanjeng Nabi ken sekut along bolong ken leburnya pung belah maka caepon Kanjeng Nabi paringin lanjeng umur paringin odi neneng itunya pa abid ban Allah benikun epa lanjeng umur guleban panjenengan tapi ban Allah kalau ban barokah silaturahim jabon Kanjeng Nabi bekal paringin kempang rezekina amin Allahumma
Kamu kese hadir malam mangkin deh. Tiri paring na kempang recinya lah kepi. Tiri paring na tetiring kaya ka kepi. Mun lakaran di otang. Antri ni paring na kelar majaro otang. Mun tan di otang. Mayu nyarian otang kena maleta berak rok. Ambo je nyarian otang mun na boleh otang wer jadi. Oh bang wer jadi. Udah karena apa dah. Sorosoki ada silaki takar tak tahu songkon magila mireng tak pang rasa aja jabo wer jadi jabo ni bini jadi nyola temu otang jan mabedo otang bah tak lempona 2 tahun bakun sepakunan di otang asa koni lambe terus kun majar bungan melolo jan jadi wer jadi mohon ulun panjenengan oleh barokan silaturahim. Si paling mampu ngada dan gula ban panjenengan malam mangken ban Allah beri kesempatan long bolong ban reng alem ban orang-orang simul jemungku ajunan epon Allah tikal gula ban panjenengan make beni reng alem beni putra reng alem beni katurunan reng alem gula ban panjenengan tak ningkar kak bau sakale ban reng alem tak benih keturunan kiai benih turunan kiai benih napanya mana tak ningkar kak bau gula ban panjenengan ban kiai gula ban panjenengan reng awam reng butuh montangki butuh sekali keng ban Allah beri kesempatan long bolong nggak malam mangken mun mangken gula ban panjenengan tak bang rasa tak kira bang rasa malah neneng yate gula ban panjenengan apa guna long bolong entar ka imtihanan long bolong ban kiai apa gunanya oleh lesoh oleh ketondu tak oleh apa sekali encan sisa mangken tapi bagi gula ban panjenengan ketika ampun depak keajunan epon Allah neneng alam akhirat waktu na ipotos ban malaikat gula ban panjenengan secoba laku na ipotos masuk ke neraka ketika den gula ban panjenengan ipotos masuk ke neraka ban malaikat polan dari cubaan nih kumpulan si malam mangkin ni mun katerima ka Allah si bekal tampil nyalamataki gula ban panjenengan. Telepon Allah ada ke malaikat, hei malaikat, siapa jadi ya? Saya kibaga neraka jadi mama aku saya tu tantu ban. Ya mun yang kitab ada ian keng kuni tambahin ban kok sokoni ada. Maksudnya malu alijan serem ro kana. Are pada ada si tahu ada mun kajajan pangeran kurang. Are maksud rumah li goyor, bodereng kikir pas. Malaikat, siapa jadi ya? Are pada maksud rumah. Siapa jadi malaikat? Kadinto umat kanjeng Nabi Muhammad. Bah, mai tentu. Aduh butuh kadito kiai tak. Idi naraga namun la talo cor kana. Jare ngariala cacu lah. Ya Allah, idi mah beda kiai suruh nyelen tibi kana. Pula la butur ada. Oh lala. De rem ngariga naon. Oh yalla du de rem masalah du. Ya Allah kiai lahang. Pasan biasa namun kiai selain no iselenaki. Hari rapaga kiai latin naramak len nyilen tibe. Abi jadi lah apa? Salah dia tak bervariasi sekali. Yang pote melolo. Engkau milote pote naro kan. Wujud mon kiai selain larutan bodoh, si manis bodoh, si tengjoi bodoh. Takok mi kiai rat-rat kerumena kopi takok mi ketondu bedeg ya teng bagi nak hai pote molol hari are kan kok kencing manis apa jadi gue tahu luar apa maki agak bayi sekoni kopi ro jadi ini saya lemati yalah ya Dabudin mengonjang kiai ongkur kana ongkur mungkin kagula tanap tan ongkur maksud aga kiai selain lo mayu selenaki jak kun no maano ba ya Allah siapa je umat kanjeng na butuh kadito Gusti kadito subung bagus sekali
Cubaan, aduh, pada ban gunung Uhud. Dari cubaan. Bi pangeran bakon tanya aki ban malaikat. Lo, cek apa tantu? Mau ni tantu jadi nyelap jadi ke neraka jadi. Anjan pangeran. Ya keng tadi jadian dah keng tambahin keng kok. Idin rekan nak maju kena. Maksudnya mali aruntut ro cerita. Lu. Tanya aki gelu malaikat. Tanya aki. Mi bola ro. Makilah jadi lebih tempi ngak jadi lah sekem ngak jadi begini yoper jadi kapi jadi la tanya aki gelu. Cepon pangeran. Hal jalasa fi majlisi alimin. Tanya aki malaikat. Orang-orang yang di bagian masuk neraka jadi kiring rombongan dia masuk ke neraka. Bodoh orang 100 kudur kepi pun malaikat deh. Bodoh orang 1000 kudur kepi deh. Lu tanya aki gelu pambu gelu jadi. Mi tahu rasanya hal jalasa fi majlisi alimin. Tanya aki malaikat, mi tahu rasan juk tojuk benreng alim. Dalam setong tempat ngak malam mangken badikan. Malaikat ngucap bagian saya lamare loi ka kapiro. Jelai kulur ben malaikat mulai kelak. Hei! Kan malaikat iya kan punya orang jadi cowok. Jonon pahang on launa. Hei. Kita lebur aja. Ada jarang cowok. Jangan malaikat. Hei! Ayo kena. Ikin tak ngojakan raja malaikat. Ada tambahan kena anjong kurang. Ada malaikat ngojakan kan ada. Area neneng itunya dia. Jangan malaikat. Marah. Nyungcung. Siapa andre yang terenebaan kapire yang di bagian saudara karya. Marah. Mi tahu rasan ju benreng alim neneng itunya kena. Kena boleh. Mi tahu rasan ju benreng alim neneng itunya. Kuni kebunya si nyungcung. Abdi na malaikat. Nah ini mah. Nonang tuara temor. Tujuan apa? Bun ke mahfud. Bun ke musleh. Keng bani ke musleh tenan malaikat. Ke musleh tuara temor. Anu apa ban? Ngaji malaikat. Ngerti? Kita ngerti pakun malaikat. Tak ngerti buntan. Nana ini mah ban, nang bunada malaikat. Mun tak percaya tanya aki ke kihai. Mun malaikat tanya kangko, engki malaikat kini kecet nanang dak ada malaikat. Nanang dak ni kamu malaikat. Kau gulu sambil mantelok kini ke malaikat. Kalau ne jawab apa kun kau dia? Oh, burung si masuk ke neraka jangan malaikat. Paung ke surga. Ya Allah. Are. Tuh teringat jadi ongko thank you. Unjong cung boleh abdi na malaikat di lima nanangi tuara temor nangi lembaga tempat imtihan malaikat apolong pun kiai ngalim banyak apolong ngongku ban engke budi di ban budi di lau mon kabolan malaikat ban mana nang di lau ronye aro makin nang di lau ban bu haram sejan malaikat burung si masuk neraka. Wah, nanang dilau marah. Jawab bedereng ngaji bantar nanang ket nyelket ngaji. Mau nyamcung boleh. Mau abdi na malaikat. Udah di mana? Budak nanang beban kan bawa itu ada temor. Nyandar abdi na kan bawa. Dan anu apa ban? Ngaji jaan. Ban, mau jajan ban dari mah. Nyandar malaikat. Dari mana? Ya tedong. Makai tedong burung si masuk ke neraka. Oh, masuk ke kapiro bu. Ikan gunman si tedong. Jadi masuk ke surga terkerjat. Marah apa? Masuk ke surga tepan tedong nanang dia. Selain cengar nganalein orang si beri neraka. Bodoh si gentong cetak ah. Bodoh si gentong cile nah. Bodoh colok ni kayak beriin racong, bodoh si pupuk, bodoh si ngakanan, bodoh si tabuk mak ni kan lebar jangan saya mangkat ke surga. Ya Allah, arwah lambat, jangan saya lebar. Saya tedong ada tak intinya, tak tahu je. Dah ke surga kita kain menganyan jaga depan lah. Dah ada mah, surga lah teh. Bujaan muntar ke surga kenalain ke orang yang seperti neraka. Ya.
ban mulai gelak tedung memikirin jadi nama gila tedung bukan sepenting surga lagi ya Allah termasuk surga kepi nih mun mangkin tadaku dan tapi baki muka dan gue leban perawan jenengan zat aja saya hadir di tempat gadin to saya along bolong bandreng alim tempat gadin to malam mangkin muka-muka tak namongi papolongan di tempat gadin to bisa usar ngajunan pun Allah dan gue leban panjenengan siapapun orangnya si badan yang tempat gadin to coba bagus baik si badan yang beban terop si badan yang luar terop seki esto ke acara malam mangkin muka-muka tetap papolong sareng para masyai para kiai para ring alim kantos baki alam akhirat rombongan dan gulaban panjenengan sampai papolong ban kanjeng Nabi Nabi Muhammad Nabi dan gulaban para panjenengan sadaja neneng swargana Allah amin Allahumma adkhilna ma'ahul jannah ya Allah ya Rabb abtina sadaja Guste sebedai tempat kak dinto Guste walaupun abtina tak pantas Guste tak langkong paki sampun ada bak alam akhirat Guste abtina sebedai neng tempat kak dinto sadaja nah muka-muka pasuakina ke swargana ajunan papolong ben kanjeng Nabi amin Allahumma skina min haudi nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarbatan hani'atan la natma'u ba'daha abada ya Allah ya Rabb abdina sadaja Guste sebedai tempat kak dino Guste sampun ada pada ke alam Egypta alam tujuan Egypta aki sarang ajunan Guste enggi bani ke alam akhirat waktuna kabula-kabulan ajunan sejat lakar cocok dak ke ajunan kabula-kabulanan sejat lakar to ada ke ajunan kabula-kabulanan sejat lakar ibadah ongku dak ke ajunan kabula-kabulanan ajunan sejat lakar abek teongku ke ajunan kabula-kabula ajunan sejat lakar mulja ongku mungku ajunan inomin dari aing kau sarakan jeng Nabi tak langkong abtina setaja Guste sebeda neng tempat kak dinto walaupun ampun tak pantas keangku nginom aing kau sarakan jeng Nabi abtina jagun pangabezeki Guste abtina jagun panganalen Guste abtina japa melasaki paki Guste mana bisi lain inomin dari aing kau sarakan jeng Nabi abtina setaja sebeda tempat kak dinto magipun tak pantas inomin magigun sakoni ya Rob muka-muka abtin setaja sebeda tempat kak dinto antren nginum aing kau sarakan jeng Nabi amin Allahumma along bolong dan gulaban berapan jenengan setaja malam mangkin di tempat kak dinto dalam setong acara saya sangat mulja panika acara pertama haul muassis panika muassis kiai haul epon muassis Kiai Haji Hashimi selaku pendiri lembaga tempat kak dinto mangkin beliau bunga malam mangkin nih satu je pahala sebagai tempat kak dinto depak sapak depan dek ke beliau tinggi karena beliau mangkin bani ke cek buto nada katen gula ban para panjenengan satu je bunga mangkin ngabezeki sebagai tempat kak dinto ngolatin dek kata santri seperti tempat kak dinto cek bunga na beliau terutama juga rajina Kiai Musleh mangkin nega bunga ngolatin gula ban para panjenengan satu aja santri-santri ini sebagai tempat kak dinto tatangke sebagai tempat kak dinto cerakanca sebagai tempat kak dinto bunga satu aja walaupun ke Musleh TV panika tepan mangkin nega hancur hatinya manggana mun ki tepan berdeten gula ban panjenengan tak laki tak bini mun ki tepan ni bolong tore man ge manin andi bini inga apa abai roba na bini inga apa abai kebeda na bini gula ban panjenengan kaya manin karena pun apa ketika berpisah baru terasa sabanika juga andi laki panjenengan bu inga apa abai roban lagi inga apa abai kebeda na laki makipun mengibu manin amun apa karena tinggal ampun tinggal ampun mangkat ke ajunan pun Allah anika baru terasa cai pun oma dan oma yang baru kalau sudah tiada baru terasa lu kan aku kianya kan kok nenek bengkok tak bisa nyanyi nyanyi dinam kalau sudah tiada baru terasa
bahwa kehadirannya sungguh berharga. Jangan gemes lah. Sungguh berat aku rasa kehilangan dia. Sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Menyerang perak kongkur lagi muslim tertulis ngakungin pengganti selebihan tapi ku tahu rumus dunia semua pasti berpisah, tetapi ku mohon tangguhkanlah. Iya, nah anak nyidi ngagiyongku. Ada hal jadi nyanyi nah berada temu garo. Gula laku malam insyaallah duet ben Kenizar. Isya makasih dejo ben Kenizar laku malam. Ko anya-anya ge laku. Anya-anya nispana atero. Keng Satya, kau tak apal kita apal. Lagi. Jadi malam mangken panikah muka-muka beliau berdua antara ini paling nah bunga ben Allah. Guleban panjenengan mon mampu ngakuru. Guleban panjenengan mon maperak kuru. Ingat malam mangken ni mampu ngakuru guleban panjenengan. Nih kunci keberhasilan guleban panjenengan setuju. Guleban panjenengan mon tro nyaman odi itunya. Tro apa namanya sukses odi itunya. Tro gempang odi itunya, tro takrat malarat odi itunya, pabegus hubungan dan guleban panjenengan tong dek ka pangeran. Nomor 2 dek ka guru. Nomor 3 kareng tua. Nomor 4 kamat tua. Setelok guru reng tua mat tua jek sampai cangkolangin. Mon cangkolangin mon tak bagus hubungan bidan guleban panjenengan baik orang sepo setelok panika ampun bedenan yang alam akhirat tak bagus hubungan laju kapieuki guleban panjenengan si alakoh laju kapieuki si usaha guleban panjenengan rasana tak nemu seneng odi neneng alam tunya tina magela banyak tunya nah tina magela soki tina mak bengkona ngacak motor banyak keng hubungan ben reng tua tak petepak hubungan ben mat tua tak petepak hubungan ben guru tak petepak jangan harap nemu legena dada jarap engkau benih kikir ya kena ongkura ada yang dari seremar ya saudara lah ya maksud bagus hubungan tahun datang panjenengan mon beda acara si berhubungan ben guru laju tak usah onceng je mangkat lagi mau nanti bisa buki deh sandi 100 buki 100 sandi 5.000 iya 5.000 maki andi 100 buki 5.000 ayo penyorot saya 100 palang lain sotok saya 5.000 mun ki 5.000 agak tahun ki berak beli boleh saya 5.000 sotok saya 2.000 saya buki pakun berak boleh empat beli boleh kakapeng sotok sesebu uyalah budura mana lagi wan pabagus hubungan muka-muka panjenengan malam mangken ni kabito ngabagus hubungan ban guru-guru ban reng tua amin Allahumma. Pertama nomor 2 ini malam lah aduh imtihan makan deh si wewe jajak calon ngocol jai tobi ban kancan beri jak uring lesu itu ari pompo patah ambu je ke air habis ke air ba kok ngarti di nama rendeng lada pak mayo ambu tengki
Ya keng mong kita kata nyingkur karena ke acara sendiri. Diambu ya. Sini ben jadi kok gelak geng bolan menghibur ke muslim jadi. Panjenengan tadi kaki saya jangan jauh kurang kayak manin binin magilah binin lah dekak roh berjalan kena ungkura kan beda rono kada nanang dah jero lah tak pati sepak roh jalan la ungkura kayak manin ungkura nyari apa boleh tak nemu je ungkura ben jadi iya tak bisa aja iya mon kita bolong bini beda laki beda lakar banyak saya ganggu polan ki beda laki nah polan ki beda bini nah coba mati jadi lakin mati sing ngojak ngabi na boleh mun tak untur je kujen koja oh butuban kun tawar sakanan oreng bini oreng ban ya cermet kok tenglah mate patai kabinongku aku gampang nyari reng bini manjene jaga jok malarat iya mon ki bedero akaton bah kapi si abini akaton bah kapi si alake deiro ngak gula ni mangken keluro njok ukur kok magi coba deh api datu malam makabanggalan abede kiai debu ngani ka panjenengan sapona pamiki kiai punten setong abdina setong punten raji kan mangken kapra kiai kiai ni ka raji dua kiai punten abdina setong tak bengal abdina ben abdina cet lakar ce mana ka bini kan ngojangan ni ke gula mangken bolan na bereng benana ni ka gula ani ka anak gula manto ni ka ani manto ni ka gula manto reng ganto ni reng demabu ani manto di gula ati di malam mangken bereng benana gula tak kok bala kembun kan anten je gula biasa benana lagi enten tak ngocol seram gula gula andi manto dari dua panika enten tak yang gep manto laju yang gep anak ka kepi mi beda ngocol serem sekali tengkadung caca ayo bolong kepi caca nyaman enten tak ngomong ngak coba video dia jadi lagi malah nanti muka ke musleh antarin tuli apa mangki ban Allah amin Allahumma kelak ngabis lagi kok haram anu kalau dah sing ngojak bis kok aro akan mula lagi air keng tak terus lagi ya nisar njong kurang tenang ge ceki kun ge hanya menghitung jam ge insyaallah tak tahu jam keberapa napa jam 1.300 tak tahu pokoknya menghitung jam pon malam mangkin banika acara nomor 2 inggih banika acara hablatul imtihan parlona anak foto guleban panjenengan sekaligus parlona guleban panjenengan saja ini rasa bentuk rasa sokor dan guleban panjenengan selama setahun nak foto dan guleban panjenengan gembleng proses neneng tempat kak dinto kangkui dijadikan orang-orang kader-kader Islam berakhlakul karimah teti kader-kader yang sempurna teti kader-kader sejat lakar muljah mongku ajunan epon Allah teti kader penerus perjuangan epon kanjeng Nabi amin Allahumma putrana panjenengan niki pasok aki ke kantor nikah anika gemblengnya mana setor proses. Kenapa anak dan guleban panjenengan kudu diproses dulu? Karena hasil apapun guleban panjenengan manampi andi tujuan cita-cita apapun cita-cita guleban panjenengan depak dekat cita-cita tanpa melalui proses yang biasa, tanpa melalui proses yang ada, maka keberhasilan guleban panjenengan tak sempurna pun.
Maki gula ban panjenengan pon andia pangkat tinggi, tapi tak lebat dari gemblengan neneng madrasah mulai ki baba terus ke juatasan boleh tak sampurna. Apa mak ngucap sapadika? Andai kata mi pola beda ami kun. Keng den kau yakin tada. Keng kun mi pola beda. Mangken ni kemung kun nyari ijazah gula ban panjenengan. Ani ketampa gemblengan neneng madrasah, tanpa gemblengan neneng MI, neneng sekolahan oleh ijazah kapini kebanyak makin. Sampai ke jenjang si paling tinggi. S1, S2 tanpa sekolah berdekatan. Keng mereka antau gula tak yakin. Keng kun tak bagus tak sempurna. Kenapa saya bilang tidak sempurna? Karena malah lewat dari pendidikan ingat nikah mulai dari sipir, mulai dari tika, Raudatul Atfal, ketika sampai KMI. Ani ke pengalaman nak foto gula ban panjenengan berharga. Gembleng kelakkan sukoni. Hari kurang bagus din ande ikosot. Idin ande kurang mapan ikosot boleh. Pasir tukang ngosot lah. Nih para ustadz sebenarnya di tempat Kak Dinto. Siampun telaten memproses nak foto gula ban panjenengan. Iya nyaman ring proses. Ring proses iyalah kar bek anu lah kar. Bek bedesake kan. Pada bayi ban ring agak bayi jajan. Panjenengan agak bayar donat, mun kayak laki mungkin tak tahu, mun binian nih kau neng, mun agak bayar donat embian, telur, iya, tes, pasok aki ke lembab, mari kini ke mun sekona, sekapra, gula pasok aki, tepung pasok aki, gula ban tepung telur nih, mun tak ikut cok, mun tak babok tepung dia iya, pahitin beri ingat dia, petong tahun tak kira jadi jajan dia. Petong tahun tak kira itu jajan. Tidak ada macaran. Mari campur ke kapi. Jadi pahinga lagi cot pas. Pok. Setengah hari sih bedanya. Tenglalena. Mungkin sekonar ya. Tak yambuin pakunda ya. Jadi yang lambat ada mixer ruang. Ya menurut tadi aja yang lah proses aja gempengongku. Laju sabat telur, sabat tepung, sabat senyum gula, laju conderi pasal aki kalau mana, siut. Wah, saya proses gampang mungkin, mun lembut ikut codi. Iya, nang ada coba kan. Mana, ban mungkin tak ning buja siapa video tu marah dan marah. Ning pun kok ban. Ongkura, mun ning baba je tenang ban, mun mulai gila ban laku ngocam dulu kan kau ban. Mama marah dena marah ya dena marah pangocok sejen ya dena ya gocok gelu teti potra-potra ini gula ban panjenengan nih mulai dari RA ani kebeni tak sekel ate ruhur potra-potra ini gula ban panjenengan nih kata macem-macem bodoh se nyelangat bodoh seingak setan ia ke di timur buru ke di boro alcet ia ke di boro ungko ke atas cek saking eta itu umin sabar ben pangeran bagian ustad haram munengkok tibi latina lah makita alaku jadi oh lala kena ukur keng la sabar ungku ada ini mah beda ustad pak kilim tak kerep beda sepol empok ada bulu nilong ngacul kan latak tak sempat ada bulu nilong kan semikirin putrana panjenengan meroses putrana panjenengan mak le dadi orang se bagus pada bon jajan keluar mari ikut cok mun itin jadi tak kira dadi jajan dalam macara pasok aki ke pejedaan kelembin sebunter mari jadi pasok aki ngalak rasa paro bae coba pasok aki ke kapi membagi buru masuk aki pai perontok ada teti apa aja tak kira teti kelembin je aja di pasti ditakar ngampar dia ya kabin aduh atau kang kita aduh tahu ada berempes nggak lagi separuh karena deki masih berkembang teti benih pukulan ilmu penting kapi pai pasuk aki pasuk aki kembung
kekerban nak foto gulaban panjenengan dibudin bahlas sosing ngaji apa. Nah, makai video tu enggak malam makin. Hari sebenarnya ada masalah kakak pi dari bungkon deh. Kan mangga beda semera yang bungkon dan deh. Kau suku tak tahu apa? Kau masih mikirin parlo dah berada temon. Tombakan je banyak. Kau masih yang saya mati. Lah kalaan kata saya tak pati oleh. Dia badan oleh belah tanggut. Tinggi jual lah sekonik gue. Hari benih tak susah. Mangganan hadir ke pengajian ni pagi jadi pas susah boleh. Pai param surema. Ya pusat ben masalah. Beriin tapi sekaligus beri pencerahan sebisa tengar te sekonero. Pai jadi tener ka melolo si beber muntah mulai ka pi jo jen kojo. Ma baan jadi. Kau suku tak tahu apa kebaan. Ya. Dakwah tukang jedan deh. Nih, coba dikatakan. Jadi, makanya panjenengan gengain jadi. Muare cabut ki ke penyitaan. Jadi pai solo bunga ki kasihannya mau open tuh. Si panas tuh. Setengah teluk 10 menit. Panas terus kembang. Nah, anak gulaban panjenengan ning kantor mulai pagi pemasok kompet. Ada kipas ada apa tuh. Ujang lah ujang. Mun tak ada kalau 12 dah kita keluar arwah opennya mana. Lagi. Arwah nengi bawa openan ro kadang keluar ki ben tukang jejena. Tengku kada. Buka keluar open tengku keluar. Masa nje deh. Ngalaki dek cotek. Tengku di bawah. Mata di bawah mak di atas kereng deh. Mak di bawah ki mata beli ki boleh apa ya kene ente lu hari raja keluar apa ya mari jadi pasok aki boleh tetina apa to guluan panjenengan nenek madrasah nenek sekolahan si kama bayi umpama deki open ben guruna ekorco ben guruna ekopet ben guruna tadangin ben guruna panjenengan je langsung keli ateh. Ya, bagus ya. Ya jangan enten aku. Panjenengan ni mun epokol putrana panjenengan. King tak ada guru bani kemokol tak ada salah ni sobu. Maki pun salah kadang nak foto gula ban panjenengan. Pikir saya buka le ban guru. Arya mun epokol satia tak beres. Kan makan kadang badan nak meler pakun tak kopet. Nak kena meler pakun tak pamancing ban guru. Apa? Karena kalau ban iokom pakun tak beres tak kira iokom dan ban guru. Itu rot kelu. Deki pada masanya ketika jaan guru Arya mun iberingaki setia. Eko peles setia deh. Hari insyaallah beres. Eko pet pas. Panjenengan mulai kopet. Guru ni kata dak guru segila. Sobung. Jadi beres kakepi je dah. Mun gila tak kira masuk madrasah saja. Baan jadi boleh. Sini benih. Aneh, guru nih. Panjenengan mun kopet daya. Tampil deh. Ibu dia mak bayi. Ben guru nah. Panjenengan kegepah dadan. Alhamdulillah. Tangan anak berarti beda jalan barokah dari guru si bekal masuk. Jambu kena. Ambo je bantar mau nompo jadi ya Khairuddin ya lambo ya belum tahu kan ya Khairuddin ki ngaji neneng ilang ger lambo Khairuddin deh tahu telat sekalian iya begini sekalian kok saya ingat sekalian lah kita tahu je berapa kali saya telat kengkun sekalian saja ingat apa karena pecah dan kau udah telat adan maurib kan mungkin kau nani biris ongku mun mangkin maki dia tengah beraisa takok gurun se nang naga putra panjenengan apa pokol mun setia mun pas sampai alam pet mun tak yokom maki bendu guru nang jadi setia lah tahu ka hukum ka piking tak tahu ka pengajian ka hukum pemerintah tahu ketika ada kriminal mau itu siapa jabatannya apapun saja mun tak damai yokom maki ben guru ahli baja aja. Iya.
Magi tanggung jawab betul aja betul. Keng mon lambak deh, lambak ya Khairuddin ya. Oh lambak, kun mau rib tak depak, aden tak depak kalangker. Jadi mari apa jong isak guru, neng kelu guru mon lambak, tak cacaan biasa, belain biasa. Tengah maring apa jong isak, ngelok salam, assalamualaikum. Kini tak abiritan guru pas abi luktub dak temor, saban gila kena saya telat, ya. Kuni kau mon lambak nunduk kopi bang. Mun satia saban gila saya telat kapir ya tat. Araba keng tat, ya mun satia. Beden akan naik ngaji. Tak minta anca mun ngaji. Lamba itanya lagi, saban gila kena saya telat. Keng pada tada saya anu Khairuddin buntan. Cai guru ngar te oning pasir saya telat guru. Ada pun kiai mari gini kah. Khairuddin aiki telat ban gila aiki kiai. Apa mah telat? Amain. Ya, mun santri langgo. Makila abah ni pecot daro. Jujur bagi. Mun satia. Mah telat ban. Rombu. Embun lah mati lah oleh 3 tahun loh. Rombu. Bener selamat dari okom guru, dari nang tanah guru samangken. Keng tak selamat dari oleh barokah jaga aja. Kapan mari gini ke gula? Amain apa? Isongai. Tak ngiding apa aja beda adan. Ngiding. Ama tak boleh. Lebur. Ayang. Mancing mulai pokon guru mun lamba ni. Mancing nang dah ni kau gula pas. Pengkes sarung ah. Pengkes. Meres dari jan. On lamba ya mun tabar jajuan jenengan ongkon ni. Gula tibi ingat ni kah. Pagatasan terus jenengan. Mari gini kebon pangalaki menjolin si semeter. Ya, Pak Ben Guru. Ya, kantoni. Biar. Dari memon rengkona. Oh, mendesak papiar ngaji ngontak lolong sampai debak kebungkon bekun nangis. Melambak ya, engkau tibi. Biar. Ejo kajo, mi keluar suara bagi sukunya. Biar. Ada tak mun selamba tahan mun nak kena konen. Mari gini ke mangkat mulai ke jompo tak kecaan lah. Nunda je lah. Tak temu benreng tua. Apa lah? Jangan sakit. Apa mah sakit? Ibu dia mana jadi ber? Labu. Ya. Apa? Yang becot. Siapa becot? Guru. Apa main becot? Enggak tu di depan kelangker. Ini masih becot. Iya kan, apa tahu. Tengku benreng tua. Magun sakone. Mata bapak pusak kakak pikir mata bapak potong sekali jadi. Ya, munring tua lamba. Empat potong rasanya mandit. Ya. Engkau mari haram tak tahu nyambian makin lalu ke polero. Kopeng lah tahu cerapat ben guru. Ya tak lek belan boleh aja keren tu aja. Ukur. Cuma tengah boleh. Mak kuning aja dia. Mata tambahin sekali banyakin doh ya. Dia gula jad reng tu aja keras ongku. Ni kah beda mantu. Makin umur 100 di gula reng tu Allah. Banyak muka-muka dari bareng na barokah penuh. 100 makin ki ya. Ada si bungsor
Gula ganda kok siapa abala boleh mari kenikah inggi bulan nggak kenikah pas roh tambahin ya menjadi ya pokol lah pecot patakar meleda minggu kok montak pas cong bukan mak takar pe nggak jadi cong siapa cong saya mokol jadi cong kemos lewa bu engkau mulai beun lahir sampai setia cong kok tak tahu rasan mokol beun sampai nggak ria cong arah apa kan mesti dia muni nggak ria iya lari tak bisa datang ternyata datang boy ibu dari masjid lapor lagi nggak ria Arya tak bisa didiamkan muni nggak ria Arya kau tuh lapor lagi malah tak kebiasa dah budi iya kau silak mantelak matan ndak mak bener nabaan ma diem ma celep pro ya lati narale cereng ben guru le de iya ro nomor ya mana mau soben guru tengah mau soben reng luar iya tin ya saboraan ya sabor ya tengah ben luar mun ben gurun oh mbak jadi jadi lapor ke siapa? Kak Lebuna. Mangkat Kak Lebuna. Bon. Apa? Dan ke Lebuna. Engkau Bon. Beden apa? Palangko anak. Anak apa anak? Ya, besegi ya. Ya ibu kol ben kurun ya, takar loka ngare. Dari mana? Mitorot pagatil leban. Siapa sih mokol? Kemo sedih pun. Saya jangan ke Lebuna. Ada mun ke Lebuna saya tempat. Ya tinara. Jadi berarti oleh barokah dari kemuslah jadilah. Mun ben guru ban jak saya tak banggara ngak jadi aja. Mun ben orang kapio mun ben guru jadi guru berarti jadi abri barokah jadilah. Da iya jadi kelebun saya tepak. Mun bon. Wah, ya mun ngak jadi kriminal je. Lah labur ki mayu. Tiba ka polsek bun jadi. Tandi besep. Jangan kok mengurusin besep. Allah yoko mereka, yoko magigi ay di masjidan kelebuna, karena jad kelebuna pakil kaki muslim. Lamba waktu belian tak milih jadi. Bon, di kelebuna ada ya. Pak Kelebon, boleh saja panjenengan lamba waktu belian tak beli ben masyarakat Tuara Timur. Berdebakun ini aja lah nyaman belian. Tak kira beda cerita pilihan dia satu arah timur langsung milereng seorang tak bisa benih pilihan jadi nyaman kecuan tibi jadi nyaman tak bisa aja pilihan gue jadi oleh milih kada beri semileri ya kengkun tak lebur masyarakat kada jadi aunggu jadi kok meloloku yang taren ben setong nah duka siapa boleh kok lamre satos datang ngetong na boleh atur aja kelebu na bagbada pakil sa konero beda atur aja beseros toros cocuan tak nyoco tapi bun munting lah teti kelebun saya nyoco hanya mah rakyat tah saya tak nyoco pakun hanya mah rakyat. Jangan siapa salah magi jangan siapa pun bener lagi jadi maksudnya tak usah ada beda kita ni kan mun urusan benak foto ayo je sampai je raja ki moga-moga putra-putra yang panjenengan saya sekolah ni tempat kali itu antren oleh barokah satu jana dari guru nah antren teti orang yang sukses nak foto bulawan panjenengan tak kun sukses secara laku bentunya nah tapi moga-moga sukses dalam batinah seseng kada bisa ngormat dak ka guru nah ngormat dak kareng tuana macelep dak ka guru nah macelep juga dak kareng tuana dak kareng sepoduan amin Allahumma amin Allahumma pon sagadi itu bisa usebisebatan kula sampai yaki kurang berlebih nyon sepora kecangkolangan nyon sepora umpama beda bener mage kun sokoni makul sepolo lah kana kok ngerti ko jadi kurang melolo ya mbu engkau makin paksa siapa pun satu yang bulan lah berapa jam rela lah 1 jam setengah lebih lah pon sekali itu bisa was
kacang kolangan nyon sepora kajanggelan nyon sepora umpama bener-bener magikun sakoni muga-muga tete ilmu si barokah manfaat dan gulaban para panjenengan sateja wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa allo kello kita baca lah langsung amin amin. Gula doa di Nabi Adam. Gula pura-pura gini kecil lah kan. Makin ini jempok dan gula tak cecer mon doa Nabi Adam. Apa? Karena jangan kanjeng Nabi sahabat bayi si maca doa Nabi Adam. Tak kira tahu rasan tetireng fakir selama audi itunya. Tak kira tahu rasan tetireng miskin selama audi dan itunya. Gula ban panjenengan mon sering maca doa Nabi Adam insyaallah paringin soki ban Allah. Oneng panjenengan ka doa Nabi Adam. Le jadi ya. Serepot. Ngajarin atau ngetong bila si mari are. Tinggal panjenengan ngoja amin, lapa hosok tibi. Lagi gula dak pandai nih kakun. Gula padandi kebutuhan ke pangeran. Gula tak mikir nambian. Ayo maksud ro kana ayo pikir tibi ro. Ambian hosok ya alhamdulillah. Mungkin hosok panjenengan insyaallah keng jed bi Allah yoba. Tak hosok tak masalah tan. Berarti impian jadi terosang tasang-sang dah budi. Lagi, macam amin tahu saja kaja ukurah. Ambian beniring macam salawat, mon macam salawat kapiaki, takar pekak deh. Ya Nabi, salam, alaikum. Iya, karena manggil kanjeng Nabi manusia. Tapi mon Allah, lagi panjenengan maki pakai pakelar. Amin Allah. Tak kira doa ke atas langit. Allah tak kopok. Ya paling doa ke di atas sudah terop regun. Laju renga doa sih bagus deh. Iya. Amin. Papa dewan reng coba minta panjenengan minta nyoon kage Mahfud baik. Canggolang kiai. Panjenengan laku ngutiakin tar kage Mahfud. Mun tak minta biar kage Mahfud. Nah langkong kiai. Oh bang, 20.000 ya. Keng montai beriin 100. Apa? Tepak. Oh bang, laon pamintan lo. Coba bang, entar. Yang buat, pese. 20. Montai tamper ban jago jen. Apa boleh ke pangeran ki? Pas jemon bagian katanya mau. Amin ya Allah. Amin. Dek mak aben mai ngak banyak. Olah jauh kurang kala. Gula biasa tak pakai kenceng ibadah doa ni kerja. Lagi. Cesongoson je. Mun bisa betul. Betul. Jejak mikirin kanjan je. Jejak ngosok je ongkur deki bah bede sing ngosok. Bah ngojang dia. Amin. Ya Allah. Ban mun akiler mayu akiler sakanjaan bayi je akiler ban pangeran je. Geng orang sing ngucap amin ngaji tengkuh kikin mun tak lekas potongan ke kepi je ujar kau. Ya lapa hosok tibi kok tak mikirin aja ongkur ah. Geng je angka je deki, geng mau bayi angka de bak ketengahan. Amin. Haram kok maki oleh separuh haram mampu kok. Turun dari jetin. Lama lah tak mari lah torotin. Masa bineng kok suruh maca. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban barakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu asrarana wa alaniyatina faqbal ma'adirana wa ta'lamu hawaijana fa'atina su'alana wa ta'lamu hawaijana fa'atina su'alana wa ta'lamu hawaijana fa'atina su'alana
وتعلم ما في أنفسنا فاغفر لنا ذنوبنا اللهم إنا نسألك إيمانا يبشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبته علينا وردنا بما قسمته لنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك العفو ودوام العافية والشكر على العافية والغنى عن الناس والغنى عن الناس والغنى عن الناس ودوام الاستقامة وحسن الخاتمة اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا بسر أسرار الفاتحة